Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ban ajing tip halo ka jing excitement jong drugs bat iki jing tip ki bakong san ki bakta na ka jing ya shong kha khna ka kanhun ya thuk tulban Riboy district ha ka ar photri unai tung ar hazar apula kla lumlang yeki khna puli jong ki school ba pher ha ka than umroi Hakani kajing ajing bersyai la ajing keren da Deputy Superintendent Crime uba PS Marwen u in charge jong ka Umroi Police Station u Suresh Bareli kunthop ru yoba M Tarang uba Mi Khmat naga Kripa Foundation uba Cornelius Lalu ubalong unong thok kubo na Riboy District urang ba snong jong ka umdo berthi uba PB Selyang mat kiwei Drugs, when it has been taken by the person, especially those who are victim of drugs, there is changes in appetite, weight loss, increased strain on liver, which puts the person at the risk of sufficient liver damage, liver failure, seizures, stroke, mental confusions, brain damage, lung diseases, prone to different kind of diseases. That is especially when the users, they are into drugs. They happen to share syringes, other utensils. They are into some physical relationships. They are into different kind of diseases, which is HIV, SVRL, DVRL, STD, and other kind of. If anybody who is into drugs, if they are with this kind of diseases, it is very dangerous, not only for them, for the family also. Some of the diseases which is even transferable also. They don't know, unknowingly, the other family members are also infected with this kind of diseases, wherein they need to consult doctors. These people who are into drugs, they avoid social gathering, isolate themselves, avoid family relationship, and remain most of the time alone. And they have hallucinations also. And at the time, they feel that somebody is beating them, somebody is calling them. They have a different kind of feelings. That is what they call hallucination. Ladon kam bantuni ki an ki bapeking ye ginong di. Ladon do nong di ko nong di unong yo banti utu dok sai. Hoi ki ai ku dei ka police department. Ka ba ki asdam ki bada hadu mata ki trei borna. Kumno banda di kong ya ki ni ki ba khai be ki ke khai yo di ujing di uban sneo ya kai ka sa mi ki na kasalang ba ya kari ka ke brio. Hagi ji i jonga Kamu toy bagi senang di tahu di kedua kentang, bagi yo di surok di bawah, bagi yo overlien, bagi yo di menang football di bawah. Lada kerja berdiri kejungi, kini kisah lah kejungi, kibong kelawe, kin ngok no, ha kejingkeri yo drop. Tinggi snow si batong, baka tak mekaya ku kau jutip, kata Kristen state, mentah iku bagi ni kisah lah kejungi, kim desu kebadi di Kristen. Iku bagi ada pembang kita kinongbu, jom kita ke zombie. Tapi ka ba nakayang kum kinong napisnong. Kapor kaladey, ba nakayang jom kasokar kan tumi, yang kikindon banset patok sidunong. Yang itu gibadi, biang, dari gini
drop. Yang kakak ngelak orang penduk. Nama batang gitu kita yuk license, kita balak penduk, kita orang situ. Dan ada yuk drop sebelum mentah. Kampat dong dengan bukaan. Kaba narang juga sorkar kalak mati rakam. Tinggal idon kam. Kapor kalak dea baka sorkar kan peni ya kaan ba. Kinong di histir bagi okam. Dea bangset patok sidingin. Amdong sumana bancamin. Dengan terai dan kata kabala bertumpi skor. Baka bala bertumpai kena masalah begini. Kisamla kilong kalaway jong gari bagay bandriu. Lara kita kisamla balong kalaway jong gari bagay bandriu. Kingom noh ki drops, kingom noh ki jindi basiu. Kimdang kita kajing kitri bantray nam ta kabha kamiat. Jong slong katau jong imang salang atau putri nanti bagay imang salang di kalong bapnay. Hakipor ki ba mensuay kres pang drop. Nisoba, yo drop sadi tang ta kita kikun spa. Bedon spa bedon teu. Henry ke basmosi matang longo drops. Na tinongba ularung wat section ng gundong Kani gre ke jingba ka bakau. Na kata kada wong ipiba. Ni don kami kata ka collective responsibilities. Social collective responsibilities. Kamu nadu na ingasem, nadu kino ilam snong, nadu ki konsumla, hadu ki rurong ba, hadu ki officer. Kemat haduk kiseng bagang kawai ni telik mut bangin perlu jat yau ni jumdi besniu. Ini lu merat kisah. Ubah kita. Fernando Higher Secondary School, Umrai Presbyterian Higher Secondary School, Menken Christian Higher Secondary School, Umrai Madan LP and UP School, Landmark Secondary School, Umrai. Yang ni yang om kum tau riu start ni tau riu sampang. Yang hang ni kum tau samla. Ubala ju syate merau teng ha ke jing kerni yang ni jing di bulang drop. Dah ke jing ai ke jong play. Ngelayo lat, bat ngelayo lat, bat gelap ngelala apat banyarap. Ya kibai pat kibadan kam ya ke jing rap. Kamar ganong ya pi. Kamyar di ban skotu. Ya ki beliau berlangap bahkan dia ban mo kumangi lah ya dah kata kaliti di semua tu kan lu usaha utar kan lu kejingpang hakamet kejingpang hakamunsia bat kejingpang hakajingo jing perhat di nomor kata ngai ngui belai ublap ai bo dia belai rap dia hado kele klimat mahala menye kumni hakamat jampi ke parasamla ihab ke bered Abi dibayar don langkang di baro. Nalong pi ngalah syate merau nak bawa peras nam. Hagani kunjri jong kajikir ni. Dia drop. Nalong pi amdan wong aha pagabah kabanikong apor mga mahal apor kan sesuk ke jing ngan salong beriu ngan saman beriu. Jadi semausi dalam ba amdan kun kata. Kebenikang kelang ba dan jingyo nang ni tang jingjo nang kajingin ba kordet hadu kata-kata serta kajingin dan jing kemen dan jing soha dan jing sok habet bakam tam kamunsi yang sukan tu jadi kena ada nama ha kajingap joni balik kerja kumli ini kes kerja ni sexual offences halau tu kena ada balik kerja kumli kau sam kali nak ada jong mobile rangi di pangim nang ban te lakam di khun jeni ha ban penang kami ke mobile di kemut kini kalak menelam sa jimba kala amar ha ke mobile limba jong ke internet niyo kawan lu ki bar ke baharu kadan ke siru kadan tolong hum keding kadang hilang ban penang kami keding ila ban siap jang ila ban cycling hapor kreat ila ban le ke nang ka jimba Dari orang tua beli kursi itu, lawan tang dan penduk, pendam ni, yang sen dan ni itu, dah kading. Kamu bayu kalau kita ini orang tua bang ini, kejeng star, kejeng nang, kejeng tip, kebakamiar, limba jaga mobile punya lo. Henry, darah pikwa itu pasti itu, aku mobile kita sukai aku kawan lo. Ia nanti pada aku kikmi pa ngihap ban pintu yaki,
makin hab ban pek permane la pun kun bat pi kun somla ki bala heru ngaken tu ye pi ba fi pinele ka bala bante la kam ya dijumut jungkat jungpi ba pinele ban penukam penukal tang nam ka ke ga ban dalam ye pi de jing ba om sa ke jing skill namar na ki ye kini ke jing jingkwa hati ka jumut jungkat jungpi ka pi ban experience ni ban yo ma ikam ka pin sakum le bakala ke jing jungpi but kumpa fikir kepada Pokso Act 2012 kami hadir balajar ke kes kepada Pengulam Bahasa Delhi Mensua. Ikan mau ni, itu kena samla kepada Saleh Dijat ha itu tiba nyak itu bos. Hadir juga tu kisah peni yang ni ka Pokso Act. But hangi nanti itu iafi kumpa hilang. Wah hangi hukum yang police station itu kibun ki Pokso cases kibangi register. Kalau kumlo, teng kamdei nak tahu ba usenrang lesi ugan kejutmu ban le jubor, ya ka, ya keno no katuntai. Hendai gede kita jingilang samla, kumba ong bahu mene ugan sepang kita jingilang samla. Saya person mene keren sepang jingilang samla, but pia keren, pia kia. Hendai kakum beli ke Pokso Act, ladang pia lang samla, kamu teng hak jinglong kum kibri kamtam tu kena kibla ya ka ata khasa khasan handil hanyo menta kadang tu ka curiosity jong fi kwa ban experience le si ya ki ba impact dai ban le pima ban ke lakam ke ngasu kentu balada pelang sama mkenaru oh ndai ban lang sama nang fi dia ban ndai ban nu tang drugs nu dia ban nu yang jingilang samlaru kat tempat day kepor ke jongfi nama aku berfikir ke marriageable age kedai hak prasnem yang ketentai arpois nem ya usindra balik ke long kumta kedai nak tahu balik si ke health department ke kit kita ki physiological changes jongfi biological changes jongfi haka body jongfi dan kam bagi kentai kin hak dan suah hak prasnem nang ba rasai halin habut kin dalapun pun kapelakun kan long kebalong strong nangka de kidan ki ba sex organs jongfi bakin form nang ban ai ba mi thulung po jongfi ina ta kadau mi dan kam ba ka ken theken dan khatas nem ba usinrang apu isnem nang ba ka shoulder ju ban hamlong strong bola aban trei ban ta la u ha ban rep ha ban jang ban la ne trei no kamru bolong very strong mentally ru physically ru bola ban ta ya ka ken thei ka bari kan sibor